tena hamwa mhanzo ha Mwenyezi Mungu habo wasubuti wambaze nongozi la ukaba numdhulumu ibenge utikubalandu wa unji waje wa uswaliti unji harma ndongoza utahawa dafin wa makini shokantu wa shitaki tuwa shitaki duniani hoke thamani ya mdum shahangu ti thamani na jonunda duniani yo thamani ni lidonje ni ndosoni mwa Mwenyezi Mungu na tikaomba dua Mwenyezi Mungu aje mdum shangu afi shahidi haurife mashahidi na amini mdum sheno wana hangu ngwaje la mdum shangu antendea hashtariki haukati aminu kahadhulumiwa nani ka Dr. Jabir utokubali hurumira uje uhaneze kalima nzambo zinuka kajalawa no hanyanya ngamonzo juse msahafu mtutahambe wallahi billahi tallahi ngolabo to hatojuso msafu jawu wandu waone inge wambeze kalima za hokaya ye bwana ola hamba nrabo zenongo yazamba njezambo hanyanya hangu nibaki sharika hun duniani mina wemba panza jukaya nuwono banu jurema haurije suje akhira njeni wono banu jukaya ngamjo harma mva wasate mimi mimrohaz wadahola daula ngamonzo nimwambie ni waama wa rezo sosio ukamimi ntina corona owanahangu kwa tina corona emndumshangu kajafa corona womjangu woko ojuka na corona womjahangu woko juka corona hauka lila dhambi delitongeza weze nongozinu no siho mjini hatu sifu sana rejihafadhene madhambi surtunde ya jahara ebengenga mwambio nukaho mjini hangu hohazini hangu hodahoni hangu mimi yefamia hangu karitina karna ukana insha Allah nena mwanadamu Islamu amini Mwenyezi Mungu kana hundwa nene bali ngamumakini shoni ukanyinyi mazefu hangu zenongo zinu tirenge baya osoni Mwenyezi Mungu kanga mlabo amini unde Qur'an ya Mwenyezi Mungu ndio nilio nkodeni yonde kiswa ya mdum shahangu baada Dr. Jabir ya parema Dr. wanaanya wajaware ndazenga rifanyao balola ngamia ola bahi akudo mbaba no yakili yakahujoka na rende na Dubai rijisawore hesamba rijisawore ndo mazamoni bayembe sende jukanya wazifanya jakada abatikaba ala Dr. Jabir ni hanzao tikahisha ze kalima za haho sha mimi imbopezo ya matoya hangu miti mruwa hulilwaye mrumsha hangu ndo jujisane jiwamba el maarufu na hamba ndongo zatu lazimu na minga mje thamani ya mwanadamu ya ulwawa nguna jailezi ni hunde kamwa benzi nguna jailezi ni hunde nunde mrando le daraki benjala hasara njala hasara zeni hunde ilande mana na mrasibra wananyasi madoktori na kozepuwa jausigo wabalema itiyo waja wakahivurizo ngamani ngamumbu Mwenyezi Mungu bo daula ya hatu inunsi ya Kiislamu haina mwanadamu ni kwa dhamana hamada zila nazijue haina mwanadamu ni kwa dhamana zote hamfuna zijue imana nasubiri balabeshenge watu mjusa wa mtasa shani wa mjusa mvuriza minta kajejo kana hatamba problemo soni mwahe na Mwenyezi Mungu ngamapinda boko hata kajoneha mwanadamu waweka Mwenyezi Mungu wajanyi lahiri wende sha etartibu ya uziha ilatide namna ndo akawaziha wananyasi wano na hunde msomo wasomena mwanadamu apozi wa mwanadamu Islamu na beukaya wanaama wakozepu wamba waja usivo waja wadungwa mbio walaka mjadungwa mbio kaya msifanya hazi ya hani ilade namna zeno ngoma zijere nani haukani wadu mwamba hukanga mndu ya swanu wade wapewu usumpi yao kamjojonda mwabakishe ate mwade wanduwa mjilane harumo mji hodahoni iho wakenzi walile na usoma na ubabuha hata wanduwaje wa rohewa njosone zao ingebale majia jave lujambari ngojo hose emabrike ne arudhi iye kanendi iye kabala baka wadoda honiho abweko moringe juriki na Mwenyezi Mungu jilazi tirihundre bae emaiti ya hangu yemaiti ya hekomori rawa mwali rawa nzuwani rawa maore rawa ngazija bali hata waja wakauja wasikitihe wakauja tangani hasibabu de maiti ibenge ngamkazo bahanu nimwambieni ukanga msawa samae kabaja kalima la mishihanai shanga mutarajio ba emdo na mvumba Dr. Jabir kondo na mnimju wao na ambaho kanga mwanzo na minga mhanzo ngamjozi du hanza ikauka wenzo zambe haubala Mwenyezi Mungu hausalitutso zamba
shamada mahambawe mndu yazulumiwa tishia alhamdulillah allahumma fashhad allahumma fashhad allahumma fashhad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwezi Maislamu matukufu wa Komori, rowalio hunu ndani, rowalio bonze, usukale wenu titamani ninjie harumaze rezo sosioboko zoti kawaida ya mruhamanda amile o handani ninjiao haruma mkonsi hamanda sha haina rifanyao Mwenyezi Mungu uzijanyilio wakati wa hazo nezefia za hazo ebenge njajo jua mada matsumbiwa ukao sukale mdunjao harumandongo hamanda hizo njajo ukatsinjia dukaminde mrumme wa he ye mrumshe ya fariki usiku wa juzi haruma hilo kitadeli maarufu. Baada ya mrumshe wo ya lawa tisana ni rumie swibra ya Kisilamu, tisana ni kinaije eroha hangu ni familia hangu waliho ndumshiba mziro kao doani hundra haundo wa hundra wa umma wa Kisilamu ridzihe emaiti ingenje nambe wa uziro ulio harmwensi ya hatu rigombe Mwenyezi Mungu emadhamana wa hensi ya hatu wasane hata zenongo zinu zibadilihe baindensi ya hatu na singarjo huzisiwa ihali kaundo rarumishia harmwensi ya hatu yemfumbili ya vira harumo mji wa hangu rikana hazi ya mji kama laada si wandu menga rikonda webeto wandu washengo haripishia wa shahula mndu mshangu wa juha hende harumaze hazi hende hakande ino wanaanya wapiha warivahulia ribi harejei hodahoni baada wasa warengeza wahose zindu warejiza mahala ni alazimu zirejei harejei hodahoni nulemevu wahosi mbufu mwinji kaundo ya kufanya siswale laesha ni mbaba wa malahuma ili usuku uo njaka ulala harmale dahola he medambevo ni woi siro hapo na swale laesha ngamna lahe wana njeni lali sideti unde mndu mshangu hakaansi simuzi sauka evanu kutsula shahula za barinde habatilemewa na miemba funge niho zao wangu telewa ukaya wale mndu mshahangu hende hasimbuha haku halafu haja ngutabiho hasi hakanzi almorali tirenge majivala siombodua simnika hano simzungua siroha tijazangu hodahoni kaudo na kaulala tijatilala
tizawana ziwana waili wanaziwana wao ngwa universite shangwa asoma ndongo za utabibu ye mzima hakarme dispensaire mjini hatu usiku wa kagard ye mzima hakade na mzazahe hodahoni alafu ho wasuli sara rwanu senda saani mzazahe wala moto hao mzazahe hagazi alafu harenge mna mashini wahe bala hamangalia ambaboma juha rende ho hospitali wala moto ajuhabala mzazahe wahaya ho hospitali na bala ila namna bokondo mzazahe ya declenche shihaya wadahoni wala moto ajuha zingarama homo hata wasuli hospitali wende hula wala mazamana wahe hospitali wa kabala wende wahundrukaya imzade woi ilazimu ya rumilo oksijeni na wowo kwa jakana oksijeni ya ushindaji mbalie wala uza wanipare wasana wanipare hata itelefonike jaka unjia wapara jirani wahangu wamwambie ukarongoza ejiranaho yabo wamwambie ukemrumshahinge mwade nenge lazimu ya ha elmarufu baada hapo ejiranaja ndema mlango ila sane wanushenda saa 5 hanambia ukata hagari ubalie wende warenge mru msheba hafanshi hamade umbeho lopita siroha sedetsi ono shimeji wangu mwanamme wa hem mwedambevoni woi anikale garla hahe siheya holopitali sedetsi mdenge sinyongoa hata tiwasule maarufu timba urgence daktari akawala hamwangalia ananzishema lalao siroha sedetsi hulu yakaparhana ilmarufu yakauka ninde harma pharmacie privée sambilo kai fanyo hazinde ya wazisi sedetsi hulu ela kahanzi wa hiyo tibalatija dumshango ajahati ni wa oxygen akabo rishesa juma totapala shawa katingo polezi wa mbavi wakati hardi hagaze wangu mimi ntodoondoka insha Allah mbesebanu garjoka hundo mnono kamwabenzi si tamani ukaya zilandongo bokondo naziona hula ilmarufu imzade wa hangurishe lwa yemfumdaru ila habubala mnyezi Mungu hanjailia haina mbendo nanzishiwa kamtenda tsuluti balatija emalalao ya jagaru milao wakati wala mdomshengu pole zambami wakati ngugazi shari de hatarishelwaye mfumne gomasihu emdumshahangu garsi harmadongo za 19h simono hareveye namna bokomi miti shangaya hata hambanga minanzaya sijo hatsirenge mbacha ibala na mbambida mkate tsikati timbisi na ibala nge harumaze emipira ila shawa katu ngutula mipira tulombwani wakati hatole tulombwani hatulo hanywani abola wakati bokondo hatulo ya yo hanywani wakati nikao na kamlisemba mkate ila zetio zakaya ndezaka tulombwa ndezaka mbwani halafure ndeleane na ila na ula utabibu halafure hatari wasuli ndongo za safu kare za masihu ushezeshelwa we mfumne ndumshangu hagazi hanamna ya kanziro haku habubala daktari walobala watsingo huja wejawe mwangalia na mtu na malalao haramaze indini werdiwe kawa wenda zao na mtu na malalao werdiwe kawa wenda zao shabala mimi tikanti haramashe tanda shahim made sirenge mtawo tikaza bo mabaja juhangu vaheola yemwade hakanti haramahiri hakaza shehitwa harumayo mtawo ula bala ngutso henda ne mipira ila ngiyo hozungoni rende hatarishelwa yemfumne wa asubuhi sayabili wa nusu haubo sayararu marudika jaka mjuma yabo Dr. Jabiri haja wakati Dr. Jabiri haja ngunjiwa mafukoni ya wangale wa wade haja hata hanjio fukoni yemzade wa hangu ya kaya kuonjia harisalam simvia mzaze ya fanya hata mbaye mzaze woi wanda haka kairimba bi sharanzi safu kareza masihu
ye system nda yinu umbaba na kansinda banu nde halin diyo atarje ro handa nabasa wakatulaga mono Dr. Jabiri hajusema to hangale butei halafu hajusema to hangale butei hakausha mwana mshefirmi akadunga nayo njio wakati akamja ho ndahubini hamba Dr. yaka hunuja na masihundo mwana mshahangu wa mparea wandu yafanya hazi nao akaenda omba wandu fulani wapare waje wapara waja ngamrudi njuso msafunu tena nshuhudie Mwenyezi Mungu kaza nongonza mbao banu zila wana nero ne hanywa ya Dr. Jabir. Dr. Jabir hamba ukaya ngamonao nde hali mroa wa kumore hitwa inti haki thumma tihaki kullukum ar-ra'i wa kullu ar-ra'i mas'ulu an ra'iyati ngamjohu siwa zinu dhamana zinu roho zinu kaza wa kaza ngamonawe buteyo ketina gazi buteyo ketina gazi wakatula wala wandu wahafiliha kwa tujongo ambaoje na bala kabla ya bala ngamono baada ya wala mdumshangu ya jati na oksijeni ngamono mro hazwel maarufu harohora bute ya gazi haibadia hata hayaswilisha hodingoni mwe shetanda mdumshangu ya kahaya nziwa haimise bute ilaba bahibo ya wala Jabiria kuma sutata kai bute yoke tina gazi habo kana mito bana wala hajabu fungwa ila bute ya gazi haifungwe bute weifungua hairohora hebe habavuni harenge ila yakabo otoni mweshetanda haitengeleza bala hamonteze tiyo goya monteze tiyo Dr. Jabir habo mkoba wa hahe hatu apare ya hahe tunajua yamba isimu shika na mipira mingi mpira nusuka henda harmaye ye gazi mpira nusuka henda harmaye mwade halafu hasibala hademanda hauzi sadalao hanikiwado esindanu ile ifanywa bala hatia hapata ye mashini ya heila ye oksijeni bulwa hula ambavala ngamona ino de bute yilo na gazi shaila ketina gazi Dr. Jabir nge balange jumo babu ukaya ngamfanyo hazina inga mrao hitwa halafu ende hata omisho Dr. Jabir ngamshuhudio tena njuso msafunu tena nambeho kaya ngamshuhudio so msafunu Dr. Jabir hapara ma Dr. Hamandae wajo biro wajaho hofukoni bukondo redio na mwaka tula ushahidi wangu ne mwana hangu unwanangu wa yulire mwana mshere mwana mme ne mmade haja hawambia madaktari wanaanya wala kalanga sina mmade choi mmade woyinge hali fulani harongo ashizungu nsujwa hambaji shaja unajao tikamparane jere fikira waparhani hamziwa bala ambaye dio hingi ndawo haibeshea haijuse hali no yangalangalia hardaye hansi ngabo yabeshaye ze ndini za analysis wazangalia balata umisho wardi wareje yobiroha Allahu a'lamu zanongeza la wanobiro nsujua shawedi wakahula haruma mkonti wa hawa hema Dr. wa wende hata panza desebala arsarwa suli longoza saya ya fukare tishamna fiti ilaska sana wala mwadeti viriti jeti rohati la swali halafu bona rejei ajahana mbiyokaya bajam rubano habalambuda ajantambuani habalaya satina ajantaho ohanywa ni haroha bas ti halebe la tutesha ukaya ngujoka beho Dubai joka beho reanimation mimi wana biloka mu beho reanimation tidwanukaya bala yeye hasahale mewa ye gazinu ketushinda yambalia ngubeho haruma mashini haruma gazi joshila zimfanyise hazina mna ya stahiki si haleti paro haruma telefoni tambilo kama bangu ngemade bahe ngemdumdu hazi halala hatozidi yeroheri chafuka siambie mwana ukaya nlinde yabo kansela na mkalesi ndo zahani banga mrembe na wani mzee wa hangu sirengwana mapesa na kanao siwanikawe sheleketso kaba jandongo za lazima rumilo mapesa siroha hati havolo tirengele gari sendeti kaona mzee wa hangu bahibo ndo hulani zuro mzee wa hangu ngamwisho wana hangu wanipara wanambia ukaya bajambila sibanu ngerengao mama hatu arimbehe Dubai sambana msubiri beko ndo hospital na onde madoktor ndo wajuwao izo wafanya yemade hatolo haruma shetanda bala habaliwa hende hatilo haruma ya ambulance ye chauffeur wa ambulance abaho kana mwende mwalibe bala ingerjeri rohe
baka mwana nyahe mndum shahangu balamba karibehe mwade hospital ngera jodoja reli bamba ikaka mjenda mali ba marengere sunti nabayo mla almarre mwana hangu haende wona haende halibi njashida na mrabahatina musio kai halibi mbendrini shahende halibe mapesa hamwerea wala shofera ya RSU wakatula haba ya ambulance habe hemrumshe Dubai vangu mimi bo watoto ani parana boka ya emrumshe mama hatu ajahare ngo habe wa Dubai tibitsirengele gari tibiritsire je umreje hangu tijatsungo wanangu ngwandi lao hatanga mzimani paronzi ani bupenga wanda hobi tabanga monzani ngamunju wo munjo tijatsungo ngwandi lao ye mwanamsha anambio kama mamangu asahafu zabarindi yumbaba hanu yalalaka tudisa katufanya badongo tawala wende wa mlaza watanda jubala wa mranti kwa tumangalia wa shughuli hana nungo za hapo mimi titsengelea atende tisunjia timono ndizo kweli nsumwana namba hindu samba ebala kwa jamleza halafu wangu alindao wakati fulani ngewaje jawardaja abala hafu maradiriba kisha hata sihale baka doktori haro habonze kwa mimi doktori mjuo mzima isimu shawasa tijowarambu ashaka mchuwa jaza isimu haro habonze hapara wala mwana hangu hamwambio ka ebale mmadola wala wahindu naba wala mzaza hangu habola mzaza yenga wana zamana bana amba pangu tola bala yempare ati hanipara sibiritsi njia wana birana njia bala mimi nga mwendo de wana biokaya bala mndu mshafa saha fariki au kazi na dezilo rohoni hatu halafu ene dana biokando kaya bala ye mndu mshaho baada zihazi zinji kaundo razifanya ni stabilize razifanya ramundu bala ngeno wade wa corona halafu yabo tsarenge decision kaya nge lazima rimheze samba abo rikanza rupare ruhambie bangu tsiwambia ukaya yabo mimi zahangu na emade uo je manambio kabongo je hansi ze coordonnées zaho bana inazijo muhunda ngarjo kujuliza shakuno byo bya samba kusina mbanungo tsoka yonsi ngarjoenda dawla ngerengauze zamanata omwisho hazo hata kama Mwenyezi Mungu hamjailia hende hala muha harende hamrongo ngarjo mnika telefoni ya mpareni yonde ku ya mando mjo mjamba habari ya mpareni amwambie nukaya banunga kamija ushabasa problema a partir ya basa ina jodo kaya ngamjodo ripara abjomni kan numero telefoni mjemdo ripara mweruzisa ye namna yali sababu mitibali ya mwade sijana wa hospitali ya jeo ndre unono nyinyi de madoktor na kambala ya jenaye vanura nzindaba sainu ngamjukanyi de mlo zamana hahe mjuhuzi siwa haina namna onti pia za ngo jubji wamre ngomro naye wende watiaze wajawatiale gari ngwaroho naye oba hanuna mbao banga bwandu boko wajusiza ukaya ye mrumshe hafi yaho Dubai nge hakauheya samba amonzo shuhudie ukaya zitinde zarendeha msujwe ka hawa haya samba sha umroho mjio garni hahe ngamshuhudio kati she sautu hahe hamba Allah kadombili ezila ndizo akahamba daze kebahi ezila hardi hamba mbanungo ya satsena wajojo ando wa mrenga wa roha almuhimu tibakisha hata safu kariza masihu sipara wende mrume wende Sayyid Muhammad sambandami alhamdulillah lillahi inna ilaihi rajiun mrumsha fariki ibenge abo basainu mbanungo rutsahawo yo ngabungara nzure reze hafani rjer prepare mrumsha hawo nanyi baho aba parteria basa parom jini wambie wadoti mbale dindi baavo plitari ngasi harma safu kare wa wanusubano abo pretershe sasha nge bidwandu wati alhamdulillah tijuha tipara homjini kamiti kamoroni tiwambia ukaba jirnongo fulani almuhimu riroha rehafani riheya rende wasiligo gobaju ripara riwambia ukaya sindo andu sibo rafu ane mrulo hiyo warambo katase ngarijao ribakishabala hata de panzani birijinji hatomuso rishidi ya riroho pareni risiza tola kurun karjaka ujo kabala ngabo gardi ye security akabala simbi hashindiha hamba hoka tamba bana bakaza shehitwa we arishari babu hao hadoju sema to harono borno la kuruni ha namrunde redireje oparen rijarma bezajiri yede yakapara mananya mwambie ukaya vanunga vo mndu fulani waunga wandu tawanu ari wafuwe kwambilwaje na zindu huno halafu tawanu waja mu bandanze hale kwatsure halafu wala endele habju hende hawajusa endabe sheurere haja habe shezindu hanje soni hasihi nende wa wambango mrengeze wakatulari kama gari meilibana
siwambia le garle zimoka nyinyi nambakishe mlinde maiti nje mdorijulize kamsanga mroha watu sisirndera haraka humjini ndera sepeze watsimbao ilile dindili farhani almardizo ndizo rafanya sisi karjao hira swili sivo ripara rambilo kaya watsimbiwa sango tayari le dindili sangilo tayari nderundo mji umobilize hakabati mru ya lala almuradir kansi hashirina ulindi maiti jerzi hata wandu waswale ya subuhi hata usiku rambuha hata rengesa ya bili wanusu rahare jona habari za maiti na walena wakatinga tsungo para jau halafu enda to mwiso wakautsa haba bire intervention na maiti rohe kartu jaza bari ngle pinda la kauzira liti rohe Allahu alamu wandu wajua chatika hanzani waswi ukaya ngozozo ntipia tizishuhudia zijiri tiambio wanahangu kaya mzazahanyu hafariki ngarendao humjini kamtina ruhusa mabembando ngo mabemba swifa ya humfu wa mama hani kamtina ruhusa alhamdulillah wanawastahi renja soniri jazatu rejariba kisha hata wananyasi wao warenge ishuhadati woi wamtrasa sheni wambadia waja waka humsisongamani ebatsinasi alafu tikande nje shuhudie bazimane Qur'an ni shuhudie bazimane Qur'an ukaye mshangu kajafa corona wallahi billahi tallahi mshangu kajafa corona mshangu holwawa harala hitwa ni wastaarabu wakaujua ukaya balangwa wao waua waonokaya ingar joka ufanyaje ilirita wele baya wahunruka bagabo baya la wade waonoka na ribali mruoi rimbitsi harmaye ekulwari ya corona renderambe hokanga ko corona ili waje wa ijezihise na mimi njajo dofanya mashtaka komor duniani haukaye mashtaka duniani yote thamani yake mdumshahangu kumdumshahangu tika humtarajia afe shahidi alhamdulillah rabbil alamin azihakikishia mdumshangu afu shahidi ngamine huzuni bonsohona manzani wangu nakamwanza shanga mina tamao kumdumshangu hazulumiwa na minga mjuoye ze faida za mwanadamu yazulumiwa ntsina hasara ithamania himrum shahangu ngamjoyunda akhir na minga mwambiyo Dr. Jabir ngamhanzo bo Dr. Jabir ekaukubali mimana nyuho reka ubenza wambeze ngozila reka Mwenyezi Mungu akahusali tuzambe utikubali wandu waje utaharma silsila ya ujohenda watu wade wa stariki usoni mwa Mwenyezi Mungu kaweme ngono wandu wa rahitu haukaya huonesema hoza ya haho ukabazinga rongo nai wafanywa dhulma utikubali wandu wa uhadaya baye thamani ya dunia ninuke tufanane ya akhira na mtume harambia ukahaina mrujo saidi ya maasu bishe kalima zima usoni mwa Mwenyezi Mungu gujoka sawa ne yafanya le dhambi ebengena mrujo saidi ya mwanadamu ya rahitwa bishe kalima lahanzambe utimkaze rago bakaja rahitwa na harahitwa bahitulili ya bangojo dungana naye gojo hukumdwa sawa naye ebenge Dr. Jabir ngamhanzo eruhangu ngamhanzo nane kaitsoka Mwenyezi Mungu haujaindia hungu bahatindi ngojibuye video yangu inu ukaze ngozeni kuja zamba ngamutsa utari jondongo nzima bahi jusa mswafu hamadani umhono ni hawe hali inu ujuse